ngasi phongkiba tongan tongan masi phongsinga masum thokiba thawdo wathoksingi marueba ipaksing khongasaraga Manipur Top Channel gi maikai digi mayamda share tawjage ahanbada layeng liba Myanmar masa ahum mateng pangkhre mamang tha March 23 Myanmar gi tamu town da Myanmar lanmina numai kapada soktuna morida pukhalaktuna hauji Imphal gi Regional Institute of Medical Science RIMS amadi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science JNIMS layengduna layriba Myanmar masa ahumda BJP AST Morsa Manipur Pradesh ki Vice President Oibitana Autonomous District Council Sandel gi Mikhal Moreda Morebi 16 constituency gi intending candidates oidiba Je Khongsai amadi ma ki election committee gi miyoi sing yauna ngasi hospital anida hakthengna satuna yengsinbaga loinana miyoi bigi minungsi yengduna tengmang pi khibani ngasi gi mateng pang maduda Kuki Student Organization Imphal Branch ki President Ken Komang Kepgen su tim su saruya ke nomai kape ki thawdo odu da punna miyoi taret aso apan nangkhibani madugi manungda miyoi ahum gi phibam lubada More police ki tim amana Imphal puraktuna laikanakhi makhoi ahum gi manungda anidi operation pangthoktuna haksang manungda leramba nomai marusing lauthokhrabani haina su pawa mana makhatana phongdorakle atopa pawa mana mo MLA Taragani to disqualify Taunanaba MPCC na Supreme Court Makatana case file Tawadori. Manipur Lenga Liba BJP Nulusing government Asina, Hogolapa MLA Taragani to Ang Wang but a parliamentary secretary Hapki, Makoi Sahi Amadi Office of Profit Pangi Aduna disqualified Tawadabani Haibki Kongzung Amadi Pressure Piva Hanbalatana Manipur Press Congress Committee MPCC na Honari. Makhatana Supreme Court case file Taurabiyari, same Sabasu, Howry Hedi, Mamang Thadi MPCC gi, MLA Sing Matam Sangna Didi the Laduna, Lamsigi, Matang, Marida never sing the Wapam Gafundo Kibale Krabani. Indiagi President Udanabaki Damakta Ayaba Lonabangai Duna Lake Kibani, Indiagi President Mapalam the Lairubana, Unaba Pangdabadigi, Congress Legislature Party leader Okram Ibobi Madi, former Deputy CM Gaikangam Impala Halakibani. India ki President Ramnath Kovind India da halakpaga loinana mamang thagi kunga marita unaduna wari sanaba amadi memorandum pisinbagi tanja adu lokhibane Manipur dagi sakhiba Congress ki MLA singi mahut sinduna MLA marina India ki President unakibane ain gi matungina lokhat payaba thapak lokhat kani haina thajaba pirakhi haina MPCC ki President Govidas Konthaujana phongdokhiba laikhrabane hiramasi gi matangda Manipur High Court su case Mathangatuna court ki Makedi parliamentary secretary Hapkiba MLA Taragani to Office of Profit Pangi Haiba Wapam Lakibani court ki Rayadugi Matu in a Manipur constitutional head Odiba Manipur governor MLA Taragani to disqualify Taunaba Takshin Kibani Lonena Manipur governors Nasu Election Commission of India ECI the Ayibasirul Takibani ECI no Wapam Amata Fongdorakte Haiduna MPCC gi Makedi Supreme Court case ma amuk file Tokibani Supreme Court notice issue ama thoklaga ECI na hapta marigi manungda Manipur gi governor da comment ama pigadabani hairakibani masigi matang ECI da satuna hanglobada Manipur gi governor da pifam thokpa opinion pikre aikhoi na unabigi maram laitre haina MPCC gi maikeida phongdoraki haina media singda pawdam su laikrabani mamang thagi ani da national media singa unaduna All India Congress Committee AICC gi sport person Dr. Abhises Mansingbina Wapam Kya Fondo Kibale Krabani. Housing Su MPCC gi Makedi gi Singnaba Lakpadagi Makatana Supreme Court case Mapal Tonanaba Tarang Toribani Hainasu Pau Sina Makatana Sufongdorakli. Makasa Tarakpo Nato Papaman Assam gi Mahairoi Loop Amana Manipur gi Minister gi Matanga Tamki Wapam Lebak Tibani. Assam gi Mahairoi Loop Amana Manipur gi Minister Nongtombo Birenda Assam gi Kasara Lambigi Matanga Fazadaba Wahi Haiduna Media Fongdor Kibadu Yamna Lebak Tibani Hainangasi All Jeribam Working Journalist Union gi Office da Pangtokiba Pau Mipam Amada All Assam Manipur Youth Association Amyagi Chief Advisor KS Hais Kudal Fongdokre Mana Makhatana Hai Kibada Amyana Sinduna Pangtokiba Precious Day 2021 gi Tharam da Saru Yakiba Manipur gi Minister N Biren gi Matangda Assam gi Mahiroi Loop Amagi Banner Makada Naha Amana Maram Sadaba Yam Ikai Ngai Oib Amadi Hai Dabu Wahika Media Fongdokiba
ꯑꯃꯤꯌꯥ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯤꯌꯥꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯗꯦ 2021ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯍꯩꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ. ꯔꯣꯃꯦꯟ, ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯤꯔꯝ ꯑꯉꯣꯝ, ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯜ ꯔꯥꯕꯤ, ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯩꯆ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ ꯍꯩꯆ ꯑꯅꯤꯜꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝꯗ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ, ꯏꯌꯔꯐꯣꯟꯁꯤꯡ, ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ, ꯏꯌꯔꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥ ꯂꯣꯛ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯍꯥꯊꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ. ꯄꯥꯇꯣꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯅꯤ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ. ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯦꯊꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝ ꯇꯝꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ, ꯆꯦꯁꯤꯡ, ꯀꯂꯝ, ꯗꯁꯠꯕꯤꯟ, ꯏꯌꯔꯐꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯈꯤꯗꯦ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯦꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦ.ꯑꯦꯟ. ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯂꯤꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯌꯔꯐꯣꯟꯁꯤꯡ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍ꯭ꯋꯤꯞ ꯃꯣꯍꯟ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯏꯌꯔꯐꯣꯟ ꯂꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯆꯤꯐ ꯍ꯭ꯋꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯃꯥꯂꯤꯀꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡꯍ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯇꯒꯤ ꯌꯨ.ꯀꯦꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯨ.ꯀꯦꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯨ.ꯀꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯧꯅ ꯑꯅꯥꯕ 5 ꯅꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟड्ꯁꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯦꯀꯥ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯅ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ (EMA)ꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 8ꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯕ ꯌꯥꯏ EMA ꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ एज जेंडर नत्रगा मेडिकल हिस्टोरीगुम्बगी अकक्नब रिस्क फैक्टर्सिंग अमता एक्सपर्ट्सिंग फंगदे हाइन युमसकिस नुमिता अमुक्के हेना हाइखि गवर्नमेंट वेबसाइट अमगी खुथांग मेडिक्सिंग नत्रगना मियामना थांगलखिबा थ्रोम्बोसिस की रिपोर्ट कुंथ्रा अदु लेबा असिदा वैक्सीन अदुगी डोज मिलियन 18.1 काफ्रबगी मतुंग लाखिबनी हाइन यूके रेगुलेटर अदुना हाइखि केसिंग अदुगी अयामा कुनगनिथोइदी ब्रेंड ब्लड क्रेट अमा सेमलकपदगी थोकपा अतांग फिबम अमा ओइरिबा सेरेब्रल बेन्स साइंस थ्रोम्बोसिसनि यूके न जून इंग्लिसिंगनिगा कुंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डोज मिलियन चाम ऑर्डर तौखि मसु मदु पुथोकपरा सगवतखि हाइना पाव अमन मखाताना फोंदोरगली एंड थैंक यू।